Hai, hirupirang nasim skandinan saksai katmoling yan nasmenya artikel SS channel ni komo yan dete to jabunga hazagni korpo mo tigmanceng tal narabukpa hausaro indingin naskang mijalni bakau kalang panambarara pasan second run mo pasano ya 50 ko kalang ha aro second runner ya 78 ko kalang ha mo yahu kalang ni asmana mijalni bakode aga bidi ro taret tak tabanjukne mainno banga dengthang ning kaning rangko manimna mo tigmanceng dal narabukpa house oro ending ko ninaskang jerangan personal contact era nakta khusio na simana ata joljolang ni number ko na chingna ne house oro ending ko ninaskang jerangan personal contact era na men asmiyan na nam contact era nakta mgen 8787389215 ne 8787381015 ye number na asmang whatsapp ko contact era nakta mgen aro call kaiba gutirang ko nakta mgen mo tigmanseng dao gutirang ko joljol nyangai no house oro ending ko niching na mo house oro ending o better ko select kara mana na taon asmang joljol nyang nakta mgen gatham house aro bedana sni house ne yakho anga dalni bako raba ha nasme ko kolochi sni sosni thamba ke bra nakta mgen yendeba aro sosni ge jirosni sosni jiroktam kolachi dakke bra nakta managen ne maina yede na simangsa phangchakai ne nasme ko dalni bako house oro ending ni jokthai jon nasimang blokai khalati nakna manthaigen mo timanseng dalna rabakpa gutirang ko joljol nirangai no pulit nombol ra nasimana betara khara bana na nasimang yang nakta mgen pulit nombolo pulit nombolo rabakpa gutirang ara skangwa 42 aro 68 70 ne yakon asimu ultabo 07 86 24 mo ina asime yako batkale khale dibune dalni bako angan tan namna ka choose kai misote na asimang ni idea ba esabang milia ode na asimang hit kai ba khalnakta managen mo tigmanseng dao ta dalna rabakpa target kitirang ko nyang kunan ne dalna rabakpa target kitirang ara asimang skangwa 30 aro 77 aro double pol ne nasimi yako bultabo nasima yako 43 jawadi double truck ultageno meke ultagen nasima ultatabo double nindake bultan gen double take bultan nakmanagen nasima niskasa ne nasima namna ka choose kai misotinga yako khalthai bindikene ai double pro ko yara ko normal khalin nakta mangen mo deyasan talna rabakpa video rongde nasimang channel ko namna ka ode like aro share subscribe kai dorong golabe jirang ang talchimne deskan kon telamo